ngibingelele ma-directors, leadership, ngibingelele all is well, ngibingelele igenge encane, ngibingelele all structures of the church egameni elihle, igama eliphikisayo, igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ayike bazalwane, umntwana kaNkulunkulu owafumana umusa, ubaba umbutho, ngathi nami ngihamba ngidwanguzela umusa wangilocata la ngangikhona. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomusa angenzela wona. It's close to 27 years manje ngafumana umusa empilweni engangiyiphila before. Umama uSiphelane wakhuluma ngoMr Swart. Mr. Swart, it's a positive story. There are too many negative stories bazalwane. Ngathi mangithola uJesu ngaba crazy ngahlanya and abangikholwanga abantu ababehamba nami ngoba nomuphi engimaziye ngangimbona ngangifike ngikhulume ngoJesu khona ongizonda kuze kwe namhlanje. Ngiyasaba nje ngoba ulapha ku-MK usesikhundleni esiphezulu uSipho la iMK kathi yangenisa eKZN kodwa ke wayekuzondela into right ngoba sibazi wafundiswani ngaphandle babengaphandle kodwa nje sasikhula naye kaJay. So ngathi ngimbona istadium ngakhumbula wakula eDivetnel kudala sayibiza eDivetnel sahlala naye sathi masixoxa sasimbiza uMatipoti manje Matipoti hey khona uJesu athi ay wahamba wohlala nomlaba umlaba wehleli ngaphakathi istadium wohlala nomlaba manje usibe ngimbone semgaqweni ngambodla kangithembi kahle yabona ukuthi ikhona lento afundiswa yona kodwa ke ngelinye ilanga bazalwane ngoba uJesu wakwazi ukulocate thina nangu mambuthu ufakazi babefika njalo ekhaya ngoba udadewethu ekhonza nomambuzo balethe umkhuleko ngangiphambana nazo bazalwane akangakusho lokho ngiphuma kepha uNkulunkulu emuhle uNkulunkulu enobubele nathi uyakulocate umusa wakhe uyakufumana umusa wakhe uyakuthola omunye nje umakhelwane akakholwa ukuthi ushintsho lwenzeke empilweni yami kungenxa yenkomo bathi umzalwane waze wahamba ubaba wakwakhe ethi angisize ngisho umuthi ukuthi ngawuthathaje umuthi engawusebenzisa themba imbi kabi lento yenzayo ibhlungu lento yenzayo uyajabula baba bakithi benje ngathi mina uJesu akazange angibelieve but ngiyambonga uNkulunkulu ngoba abaningi esasihamba nabo baphenduka mama baphenduka uyedwa nje bathi wamkhetha uJesu wayesesibhedlela wathi uNkulunkulu masanginike second chance unfortunately azange ayithola wathi okuhle wamamukela uJesu welele esibhedlela wemathambo literally amathambo inisibindi sasingasasebenzi kakhulu weyamathambo wathi ngithemba mase ngithole nje second chance uNkulunkulu angiphe second chance I pray for that second chance okuhle on that day wamukela uJesu kwaphela 2 weeks waseyashiya. Sibonga uNkulunkulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngeke siyeke ukukhuluma ngoJesu bazalwane uJesu wasenzela izinto ezinkulu ngeke sithule nalowo ngisamba nobaba kakhulu ubaba noma ikephi lasifika khona athi uJesu uyakuthanda ngoba uthi ubaba naye kwakhuluma indoda ethile ngoJesu kuyena yahlala iyakhela lento bazalwane kuthina even umuntu esahamba emhlabeni esasebumnyameni ngoba sikhule ngayo lento sibancane yayivuka ngaphakathi le sasiyesisuke lapha eSpeak Easy ndaba ngani mami singene kobabhe bekhonza indokhuza ibandla kaButhelezi mama singene khona sihlale simane sikhale because khona into ekhona ngaphakathi la kuthina eyangena elithi izikhulisa ingane yakho ngendlela ekuyoba ngeyayo uma isikhulile iyahlala lento so kuyasijabulisa masibona izingane zihamba ngathi zize esontweni because we know ngenxa ye-pressure of life zingadideka ngoba kuye kubenza inyanga la ngaphandle but ikhona lento eyakhele ngaphakathi engasoze yasusiwa yilutho eyomlocate noma ngabe usekeli iyomlocate imbuyise umntwana. Ngibonge iband silayele kahle ngibonge ne-praise and worship team egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu bazalwane bamfishane ayipray ngibemfishane namhlanje ngicela nje sifunde second Kings 4 verse 8 to 20. I know we have to read verse 36 but
unakekele ngakho konke lokhu kunakekela ungenzelwa ntoni na? Uthanda ukukhulunyelwa enkosini noma enduneni yempi na? Wathi, ngihlezi phakathi kwabantu bakithi. Wayesethi angenzelwa ntoni na? uGehazi wathi, impela akanandodana, nendoda yakhe isindala. Wayesethi mbize, wambiza, wema emnyango. Wathi, ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana. Wathi, hayi Nkosi, wena muntu kaNkulunkulu, ungaqambi amanga encebokazini yakho. Kepha owesifazane wakhulelwa wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo, njengokusho kuka-Elisha kuyo. Kwathi umfana esekhulile, waphuma ngelinye ilanga waya kuyise kubavuni. Wathi kuyise, ngafa yikhanda. Rejected for the sake of the situation. What